UMDC Keseng Kongres Subami Ikhmat Namawati Constituency Habak Ranch Kilapat Hai Kubor Mentaksi Hakabede Berkajimbam Pelat ke Sarkar yang kepisa Kabade Kebahat Jangka Council Kabalamang dak Sarkar Pedang Uloong Bai Ikum Baka Sarkar Jelah Kekuabed Baka Iying Bishar Kan Ai Hukum Bahkan Pelat yang kepisa Syekh Council Namakat Kum Kikendor ke Sarkar Kan Hapsiu Sedang Keset Lada ke Pelat Islam yang kepisa Lada ke Pelat Pausi Nado Belayu Opediang Ong UTW UMDC Itu kendian Angni ngekuak ban Keran kendian kepada buat kini ki development scheme kiba wan sega council ke jongi lengba ka Ministry of Finance jongka Government of India ke jongi kiba wan sega district council ke jongi I kidan sibun ki scheme kiba wan ka 15 Finance Commission laga dei haki developmental works laga long ha ke bede bat ki mo kini water and sanitation Tinrai hagani kesin ke pemerintah, tapi jingsha nak kalian jongi ngila so kemen bah bangi I bat tip bah, kedon ke skim ke bawah na central, na ke Ministry of Finance, Department of Finance, ke bah yadai bat kini ki health sector. I kedon kini ki skim, ke kuat menyutu IP yang ni, baka total ke jong ki skim, kedai kumbah hadu 59 crores. Nak kemendah jong usnam arpway arpwa. Nak kuat ban percaya pi yang ni kumni. Bagidan gini skim kabadai ke support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities siki sub centers. Kata kadai 6.05. Kababut nang ta kadai skawaipan kadai ke support of for diagnostic infrastructure to primary healthcare facilities. Kabamot yaki PHCs. Kata kadai 6.04. But sekawai pada katkum ka annexure 4. Kani kadai ka financial requirement for establishing block level public health units. Kani ka kadon kumba 9.25. Nang tadi kadon seka annexure 5. Kani kadai ka grants for building less subcenters PHCs but ki CHCs. Kani kadai 3.25 or 21. Nang tapat dia kadang seka financial requirement for conversion of rural PHCs and subcenters into health and wellness center. Kani kadai hamigalia kajongi kadai 9.29. But ka annexure 7 kadai support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities UPHCS. Kani kadai Meghalaya kadai 1.51. Nang tadi kadang sekawai pada kepada grant for urban health and wellness centers UHWC Meghalaya kadai 23.30. Jika total baro ngalakhen yang ni kadai 59 crores. Nak kemana usnam arpwe arpua. Jika ke bang arpua apa orang ni kawasosi kalong ba nak kalian jong state government ke jongi. Kimot banam ai kini skim seka council ke jong. Kata kelong ke basungsi. Ban ngiyo ke jing tip bang atrai don na pering jong pi kan mau ngalak kerana ke session ro. Ban kelish bang kini skim. Kabadi banwan seka council ke jongi. Namar bala nang ipej. Lada ban release ya kan adu kalai po trik jong benai bakat wei jong kesnam arpo arpoi. Mentah kelade kesnam kelade arpo arpulai. Kelade banwan seka skim arpo arpulai. Nomor gani ke skim ke belapan bang, na ke Ministry of Finance, kilapan bang arpuai arpuar hadu arpusan arpudu. Tekan dajin dalam long sisa ke jenggerku, dan rai kumbangiyo jengtip mentah hadu mentah 4 pelat na ke state government. What lah na kaliang jong kam Ministry of Finance, Department of Expenditure, Finance Commission Division, kila pelat ya ka kila depan rilis hang ipi, nado kalai potrik benai bakat wei jong kesnam arpuai. But hang ni i balap hak kopiru. To the Secretary Finance, not the Department of ADCs, Health Department, concerned state governments. Mula ada benpak seka state government ke jongi. Tindai hadu mentahi ngimpat UIA seka council ke jongi. Ngakan mau mensyua kadon kawero ke skim ke baide bak kini ke water and sanitation. Nak kaliang jongka state government ke jongi ki persyang ban daibat nak syawai council ke jongi ke bangide ban yo. Ketika state government I kumba kadon dagawai ke jing tumun sanda.
Tena kalian gajongi ki liang yete i persyak juri ga jengle jong ka state government na kapor sa kapor ngiyo ki development scheme ki bare banwan ki bawan direct na po finance commission ki bahang ni la mention clearly skap batai fi clear la mention clearly hang ni ka ong hang ni ba the state finance department shall transfer grant in aid as per state-wise detail given in Annexure 1, page 3, directly to the Panchayati Raj Department, Nodal Department for Autonomous District Council. As the case may be, under this component, within 10 working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond 10 working days will require the state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market. Kani gede ka ba? La mention clear ni. Lada hapo si pos ngi kimpa sakit district council kabamut ba kihapan pa sangi bat ke interest. Kalau syai ba tinrai kumaoi pinado ka live hotrek jom nai khatwai arpo haduk mentah kimpan pa. Te ngakwa banong gede gupor mana kalian gejongi imat kalian yete ihapan tho so chief minister gini. Kum sekretari jongka jongganika pipi ke jongi ka bangidan haka liang yete kasgo ba kadai ka benta jongi kadai ka hok ka jongi bat ngihat bantho so chief minister ngin ai gopi so CM bat so minister jongka district council affairs DCA kata kadai ka bang kwa pau kini ke por bat ngi persya i ke jingle jongka sarkar pi kini ke sarkar ke jongi mat barabor ka penbor ba yangi bang ngihat ban lech ka anjepi penbor be yangi ni pai ki we ki bentaro meneng ina keren ni ka kam mau boundary dispute penbor yangi ban lek syukut but what ya ka kam pisah tengkaru ka beri ka hak jong ka council ka jongi imat kini ke state government ka jongi ka kwa ban lek syukut ka kwa ban lek ka ai bat ngas thu sai ba kumala oi pi mene kini ka dei ka bentar ka bahak ka jongi kamla dalile ko state government kamla on kam try ya kini buat penmang ya ki autonomous council ki bade po meghalaya ka jongi ka bamot mtang ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka Jamshid Hills Autonomous District Council ya ka Garo Hills Autonomous District Council bat ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ita ide kindiat iba ko an pensyai lor kani na galeng ka jongi ni haban konkret ya ka jing thaw social master ban hapo session ro ngai ekran ya kani jenro ingi su thu imat ba kini berkhoi gede gede ngai don bot jong state government Inam belum syu ya ke executive committee nama bagi executive committee habangi keren kelai ke asuransi buat kilap pesang. Tiga ni gede gede jengle jong state government ni mat ni hab hiban peni. Nang syukmat ni haban sim kena steps. Pat yo kopi helor kata ngatrai ke diska executive committee kelale ke benan ka. Habre begini. Namar ba barobor ki jubut den na pos por ni. Dina kalian ke jongi kum kalian yete rungi skopa. Ide gede khat jong ne ke yeng beron borom ke bangi don ban hau men yo hau ikani skim. Tingi sode hiba la umno ka hok ka jongi ha banyo tingi ha panirap lam ba naglian jongi gilian gede ngirai gumta markata hi ka jingle jong ka sarkar hi ka penbor ngi bangi hable ngi ha ban le markata ka hok jongi ka state government kam dan hok ban ba ding skim la clearly mention ba within 10 working days ki ha ban pha ya ka skim chakat se council balada kim pha ki ha ban siwi but ke interest. Naga Ministry of Finance Department Expenditure Finance Commission Division. Kini ka grant ka bangi yo naga 15 Finance Commission. Naga ni kadai namta ka long specific bet namta ki health sector ki bala ka domana. Kung so to ka discount sa kamdon ko ya boy ka PHC ni ka CHC ni ka no jo ka jo smart ka no dor baktan ko yo. Maboro jo ka sumara ka jela ha do ka sarkar jela. Long ngila ada banyo bun giskip dan hakani ga water and sanitation ro ngila yo ban yo ban petrikam ye kisnong git hagu jong te kumbalong menta pi hangni la mention clearly hang ba kini giskim kin dei ban le saka council ga jongi but ye kini giskim ngon sui thoi pe ki ai saka council ga jongi lengba ga ni ka Ministry of Finance Department ba ka council ga jongi kan yo ban pet ban kemi ya kini ki PSC ki sub center ki ba hab apa ka jurisdiction jaga council ke jong mungkin dan bentah ke health sector council ke jong te ngamla bandong dak umoi pat nomor kani kelalong direct napo ka
Minister napok Government of India berpasangi. Dia kedai gahok ke jom. Dia kedai skim ni dan hado arpusan armudo. Takno memang buat. Em kot tengi 4 ekor. Amar kani kesan kendai gamdai tangke jongi. Kedai borot lightly.